Poštovani gledatelji i gledateljice, ja kod sebe upravo držim poklon box broj 38. Sada ću vam pokazati što se to u njemu nalazi. Evo, ovaj poklon box nam sadrži 3 male kutijice. Uzela sam prvu, sada ćemo vidjeti što se to u njoj nalazi. U ovoj prvoj kutijici nam se nalazi predivan muški gecko sat. I isto tako sa strane, koju ne znam koliko možete vidjeti, ali crne kožne muške narukvice. Svi zasebno izgledaju jako dobro, a možete ih kombinirati i zajedno ovako u setu kako su sami i posloženi. Idemo sada vidjeti što nam to još donosi ovaj poklon box. Ovo će nam biti neki etui. Evo ga, možete i sami vidjeti. Dakle, klasične je crne boje, ima taman prostora za kartice s jedne, sa stražnje strane. Ovdje imamo u centru mali pretinac i isto tako privjesak za ključeve ili da samo njega možete sebi spojiti ili na ključeve ili kako vama već odgovara. Jako je jednostavan, ali opet decentan i budite sigurni da će ovo izgledati jako dobro. I ostala nam je još jedna kutijica u ovom poklon boxu i to je, ako se ne varam, parfem. Tako je, sada ću ga malo otvoriti da možete pobliže vidjeti kako nam izgleda ova kutijica. Ja znam da vi ne možete osjetiti sam miris parfema, ali uvjeravam vas da se radi o visoko kvalitetnom parfemu. I sam miris je po sebi jako dobar, tako da budite sigurni da ako nosite ovakav parfem, da ćete sigurno nekoga zavesti tu večer. Dakle, kao što sam rekla, imamo parfem kojeg smo sada pokazali i proći ćemo još malo da pokažemo pobliže sat koji nam je ostao i crne kožne narukvice koje idu uz njega. Dakle, ovaj gecko sat i ove predivne crne kožne narukvice i isto tako nemojmo zaboraviti na etui koji nam se nalazi u kutijici broj 3. Tako da ovaj poklon box broj 38 sadrži stvarno jako puno manjih poklončića u sebi i nećete sigurno biti razočarani.